Katanya siapa nase? Nanang nempo sang sempati. Namangkin suut ngekeh majungkir. Menanang isang nempo nya nas metancap not. Nih bawa tuo umur ngin tuo nyate becak bengar gini. Ya nawak subuh tuo bangko kan pikiran nang. Do penyong ngekeh gini. Wangke sebut long naso limong ngangsor angke ni. Padahal menawai. Apaan ki memungi ni bungut apa gitu? Dong nyacat ramo dong ki bebenah dari jelmo kini. Ya nanang mererot ngajak ki ado si nak ngaden ki panak nanang kini. Salah pepatin. Begitu? Mekuang lebih benyolekan kini. Apa kuang? Bungkul ni kuang. Ni lebih? Tunggu Nen dong dijoki pidan kuang mau pamit dek le ditun den pragat ki bolekat kini na. Gering anang lak ngajak king mererot kini aduh. Roh. Kaden anang majalan berak kaden Rano Karno tuk cicing bulang bungkam di duri. Tuh kalau penyong ngomong gitu. Ngomong kengken. Wake benang nanang panak nuntut ke nanang. Nuntut kengken. Dokal kini jelek gaya nang wake. Dijut nanang tuno kerti tuno ne yasau ngerti ang panak nyasang panak. Benyo salah jejuangan. Medeman ngajak naluk sing tong tempat sing tong waktu. Marut jelek panak cacat. Wabak nanang mula rusak. Dakal jat bejat. Nyangket dong. Terus terang nanang ado singet nanang panak magubo caro cai gering sing ado po. Duga si cenik maru lekat borak ada nangki panak meng ki. Subuh nanang ngelih kan mana nanang maru tahu kan ngelah panak jelmau. Ki mau jujuk mau jalan. Nanang nuturin cai wirawat ni malu. Riwayat ni malu. Duga si nanang bajang truno ya emen ki. Setone nanang manatap Banten bio kalau. Biak kalau palas kalau leteh. Setonen palas leteh nanang. Setonen palas leteh emen ki. Setone nanang manatap Banten medengan-dengan diarep sangah kemulan. Pinakau posaksi ring sang pitaru sareng sami lanang wadon ratu yang guru dalam kemimitan. Setonen kesaksi benadak, setonen kesaksi bandinas. Man nanang bani sing macam-macam ya emen kie. Mawin sing bani macam-macam Nanang jejah mani perbuan ngelah panak dia diu. Panak dia itu? Panak ni sinungutun mungin ramau. Kajo menyeramahan tungkas ngeklot. Kangin menyeramahan tungkas ngekau. Menapu jeneramahan metanam dicari uyak nyanyat. Dia cuma telu-telu nyedot roko je samsu. Itu panak dia diu? Panak dia diu tu.
Yen subuh je nanang manatap Banten bio kalau Banten medengan-denganan kesaksi penadat kesaksi pendinas sah madan mosomahan ditu nanang maro bani mekurenan makureno ngedum demen ya emen kie wira tetujo nak mosomahan mulu ngardi sentano kiwalo nanang lah pianak panglah nanang pianak su putro su luwe putro pianak lah nanang sing ngawak-ngawak ngardi sentano makire nanang ngardi sentano kegrio nanang tangkil boleh sugro di tiang ratu prano gitu nanang cai malen apa ale apa ada peluru perlu gitu itu kegeriau nakonan nawakan di tiang ratu nak lingsir sangkaneng mesuah tunun syarat mekruyuk godel neme di tiang tangkil meriki ring griyo santukan ratu merago sang sulinge suluwe linge genah iriki ring griyo genah ngesane luwe di tiang nunas ring linge ratu mang doledang ratu ngicen mapico ring dewek di tiang nawa keng ratu malepidan wenten dwaso ngai pana aduh itu kegeriau nakonan menengke alisir ijo itu ada itu domen jani ada nak kegeriau nunas dwaso ngai pana gitu itu ngai tiang ampun pertama kali aduh kayak itu Mengen nalingin nakene ki malah negak malu ni natar bapo kang ngambil lontaran malu pengadori prinsin ni gitu itu. Man ngambil lontar. Man kemak kami kebat kebit mau cano ido prano. Engken nakene ki malah ni mungu di lontar siwa budo kamu tatuo ning duaso melah ngardi sentano. Man nuju di no budo pon di sampingan pon ni budo pon. Di sampingan pon ni. Oh budo pon. Do aso melah ngardi sentano. Kewalo pengide bapo ken cai ingat yang pesangin. Ritat kalau di no budopon itu do pesan cai ngawe popinah iso marwat sebot sedih gedeg yen dari bon di budopon tulis semangan ngantek ke pedang banget liang iso mah. Budopon itu? Oh. Nama pamit nanang lirik rio ngantek di jalan budopon ngapalan ngantek jumah iseng malin klener di tembok ngujang malin klener bin pidannya budopon kayak itu nanang man kebat kebit kaplak bin telu bulan budopon bin telu bulan bin nanang nyereneng di temboknya lele uyang-uyangan nanang tukang itu duga sebajang teruno nanang sing tenman ngujang ya emen je jani dari pengantin baru mandu aso bin 3 bulan amat tersiksa hatiku Enggenas ulian anu syarat nanang makitu ngalah panak melah man mau brato nanang mau brato to mau balik film sinetron di pinang sing banding mawen sing banding nanang jajah putar film 17 tahun ke atasnya bangun kuluk embrong nanangin budi ngelamuk wong udah pon menjalan klikone pun nanang nyingkrong ja emen cimekalah tunuk amat tersiksa nanang dah nyampe man ulian pagah nanang mau brato man liwat benanang 3 bulan liwat gelis satu engal jani dan budopone oh jani budopone wira jani budopone samangan benanang icik warung boleh taluangso 5 taluangso sate kambing pih sup ceredu tom lolipi panas tenang ngalinnya panas bo nah teko nanang di warung ngantek jumah negak nanang di jinang tuli nanang memen cai tunggang-tunging megara pendepon tinggal nanang negak di jinang teko memen cing entok ngabok kopi engken bener beliwayan kopi beliwayan gitu emen cai menengken bener alu yuk cepat bawa sini yuk gitu memang jangan kopi di samping nana ya siup kopi manis nang pahit makilit kopi rabuk di pohon api jenak jemak kaden gula kan ya benenas yang tungun kopi nemen tidak iyo nyanan tersinggung nemen cie yang nganti pedih emen kini nyanan bisa buang budopon ini majalan oh gitu
Oh, wira ingat kan bisa manalin sir. Oh, pangdop sebat iso mah. Kengke jarane ya makat bine menti kepon ilit itu ya kejemak kopi kabryo di plawo di samping tinang kayang ke tanah kan tongon kedas nyalang cangkire banyak penteko menti engken pada oh beli wayan ketelah kopi gitu ya engken pada aduh ya enak sekali kopinya ya gitu nang manipuan kopi pangkene penyen jalannya gitu nanang engken meme makanya menti kayang pangal pengijang ning nah Maro tole na nanggen makanya memen ki patah nyanan tulus bobodopo nanya nih gede. Man, geleseng satu engal, si Sandi Kalo guming, Sandi Kalo tuh Sandi ngaraning tenget, Kalo ngaraning waktu. Nah liwat Sandi Kalo ke sangah nanang nangkil, ngujang ngabo pras daksino, Daksino pinaketapakan bakti nanangan suci prase apa yang ketunas moga-mogi prasido kedagingan ungah kenanang itu disangah kemulan mesilo nanang medimpuh memen cai sambil nanang redano ngeras titi kengken ratu sang pitaro sareng sami lanang wadon ratu yang guru dalam kemimitan siro jugumanting mekayun pacang numitis durus sang sampun puniki lowongan kerja sudah ada gitu nanang matur gitu hidup bataro na uning segala macam bahasa kengken ki nah suwod nanang mau bakti mau tirto mau bijo ya emen ki maro lantas proyek mulai menjalan dah nah masalah gaya cara teori dan lain sebagainya ndak usah nang sampaikan pang dobrak gentinya nah gelin satu sengal muncak acara muncak nanang muncak emen ki muncak nanang ngesah emen ki ngesah nanang makere pesau emen ki makere pesau makere pesu jaga ewer bisa goda januma cucurin ulat ketikosen jedar jek emen sih makakatan ya oh mulian teng kejot makakatan ya oh yo cilekat lantas makakat tidak sing ulian emen sih ngeranang jelek kini cara sengake panas setahun dihapus oleh hujan sari ulian bikas emen sih kejap tuh sing ranang jelek buku kini klan sing sing nangkal ngat-gat nanangkal nanang abo kan satu yang usak ulian penyu dadi nak muani jat nakal bejat nanang puak di luar no kayak tebel kena jelek bareng buku kini walau wake nangang piana iya diastono ke cacat iya diastono ke malau iya diastono ke ina jelek pokoknya wake sing sebat mauin sing sebat ne agat wake temitis dadi manusia iya dadi burono ke temitis aku diang wake kelam secacat-cacat selacur-lacur seina-ina rago dadi manusia langsung semang wireh irago dadi manusia ngelah hidup uli hidup metu uweko tu bisa rago nimang-nimang ni cen benah ni cen pelih ni benah lan duduk ni pelih lan kutang tuh susumana rago dadi manusia manusang yang agamo so ngaraning sesano amak hidup dadi manusia ngamakan agamo lawaning sesano sasro mengatakan apa nih king dadi wang utama juga yo nimitanian mangkano nang tumulung awak yo saking samsara maka sedano subo karmo kulo pelaksana ni patut do ni rahayu ni kidangan teri ragong sini madan tujuan hidup raos ngomok sartem jagat itu cai tidarmo raos ngosatyam siwam sundara medonang nah pangkito bo maro nanang temen lah pianak cai pangkito bo tuh teora tupi dab-dab itu sang kapirajo sugribo wireh hido antuk hido betara ramo mako saro yang nikah angkat dari senopati wireh subo dingeh desus ditu dilengkau hido sang kumokarno bakal kadagan senopati itu bakal nabdabang wenaron makjang ora duh dab-dabang radu wajak yang wadaya
Jatuh bersama. Kalau enak makan bersama. Jatuh bersama maju. Aud kelor, wah bedek, seluh pangi, kerik tingkih, liu bak. Kalma yudo, kalma siap. Melan kepatutan, darmo satu makejang isi bojog. Cipang do jerihin bojog. Bojog nawang benah pelih. Pang do benyo dari manusia si nawang benah pelih. Oh gitu. Itu sang Gunawan, sang Wibisano tiru. Geng. Dimanapun kebenaran itu beliau kejar dan cari sampai dapat. Walaupun kebenaran itu tidak ada dalam musuh, dicari. Oh gitu. Kelan hanang pedas kencai cipang nawang jati diri benyona hidup. Panglah benyo jati diri. Udah rupo cido bojok bos rangkap. Waduh bojok nengka anona ada kau. Oh biar setengahnya do. Nyentuh ya ale adanya. Alengen ale berkele. Do nak seniman tu umi nggal dengkrat nengkrit rumah sepuk bogo pan kenya lo. Lonang lam. Basang maulat. Pergi notain blek sing wantak ketungang tunging gitu. Nah seni, pokoknya seni nang seni itu nang logika, estetika, etika. Logika masuk akal, estetika ada unsurina, etika jaga norma-norma raga dadi seniman dong ngawak-ngawak.
Irago terima kasih ken pemerintah PKB ngidang bajalan ngelemah Irago seniman mantongos. Oh gitu? Gitu dong ngawak-ngawak petunon jaruh ben bede. Dadi jauh petunon. Oh gitu? Oh, lan anang ngurin tutup mimik ratu sebuah makanya. Lan jangan Aduh, kerana. Wawi Nursito paru wadwani nasi kumpul karnu mangkat kan kunang merantangkan. Surya Mangkat, sadero. Waduh pada sadero lampak sino sino kumukan boh ngut gede iya dong kukucina gede tuh kan kan isinya saya ada lengkeng kan kan nyaw ketukar aja manus aduh dong nasi ini ama sewai-wai tadi kan kan nyaw berak cang bengong kini duh muntul timpal purwakaning angrep tarom ning wanau ke jadi begitu kan pesunci jika gini boy perayul makuan yang kunang ranang kanu. Oh, kabaran kepersiatan. Yuk. Paliki. Memayak sirang ramo badlu tekan yang palu wonaru kabe. Oh, kanya dang sang ramo dewo dengan yang bojok emang jang. Yuk. Cinawang Gusti Patih Prasto. Waduh. Bo Cinawang otak cacing ngono pikir lengar tuh. Sakti Mandraguna. Nakne Sakti Mandraguna jerih ban bojok pelong ini loh. Cai kini raksasa aduh, raksasa bergolok ini. Tuh, lengar kan gede dong matan jadi orang tuh 6.000 watt nyalang. Bayun ciut lah, bayun ciut ya balok ya mata kan nanya. Jangorin cai, itu sang Ramoto Awatara Wisnu turun ke dunia untuk menghancurkan segala kejahatan garis miring ke angkara murkaan. Sang Ramoto, sang Rama itu memang diciptakan oleh dewa untuk menghancurkan segala kejahatan. Kapan dunia itu akan hancur? Pada saat itu pun Wisnu akan turun ke dunia. Siapa sing nawang gitu begini? Berangkat blok ada bangkau apa sih? Jangan dilihat dari segi bojoknya, jangan dilihat dari segi kerahnya. Kerah itu kerah luar biasa. Di Jawa ada manusia ngelah banyak bojok, bumi model tuh. Ken paucanan kaki Sumali,
kaki ini tuh sang Prabu Rwana cening sang rawat cucun kaki dewa patut dewa hati-hati ne widi kan nyaratan angkih ini dewa nih yang sing itu ada ijo ada nuk manusia mau banyak bojog gumi model nih patut dewa yatno bojog putih tahu aja tuh super power number 1 of the world kuat nomor 1 dunia Bang Cino setara dengan Power Rangers Bang Cino. Makan hati-hati hidup cini ngudiang do jika nyerahan angkihin kemau ngin orang ci pahlawan kal ci melana corah-corah citan bino cicing borosen cik itu entit tukang boros kepung bueh wah kong pangkung cepur cepiung doi jek wah jek pang bakat nih celeng malas nih bakat ci celeng nih bedak tukang boros ngedom tuh ci tulangan tong ci magon megarang ya timpal ci bien sagut ci bape semang upiah beh wah citan bino cicing pulas de pungut pao nih lagot awak ci anget bulon ci as imelem tuh kok dempo kompor belag tuh kini bau iyan ci mati panak somah ci cuma nyen kan ngerunguan cangi dang sih ngurus ukuran ci pas pangliungin ngurus ukuran rumah kan bak sing kewah cang kalin sama kadang ngelemah pedalem na yasan memir bapan kipidan uli ciceni colek pungut kibaci mamahan di popinah ramaan kira tuh bataro tiang lah panak kene kuno kene jenang nih apin jelek go bane tiang rasi tiang yo manipuan pang mau kuno hidup nih di suboci betak gede lantas kene awak tiang kene aduh pedalem ya sanak wan cipidan meting cai cang pedek ini kegelik matan cie ket mungut jangan ngomong Mangki kaya ngapo? Oh jadi kene. Ini sanggut ngomong nih sebagai pemimpin ngomong nih. Yen cang nih mahan ci barang kemo sinah cang pleh. Sebab ya rago hidup nih saya bujang urin jangan melawan arus. Ngajaran nang ini rago bareng ngajaran ngelawan nang ini bareng ngelawan untuk selamat diri. Ingat ingin kalau ada bojok yang burunya merah itu namanya sang Anggada. Anggada artinya angga dan ada. Angga itu sama dengan badan, ada dalam kekuatan badan. Sang Anggada itu cucu daripada Tabik Pekulun Resi Gautama dan anak sang Subali, Bali Putra Bali, Putra Dewata Bang Cinawang. Kekuatan sang Anggada itu setara dengan kekuatan Lenok Lewis. Yang sang Anggada menyedot langit tes digin dia. Maka hati-hati. Hasil nak mesiat, hasil nak majagor napau. Paran. UGD dan Bui. Ian ci menang, masuk ci Bui. Masuk Bui kewah. Makan dengan piring. Sing majukut sing mobe, nasi kenuyakan dol-dol ci. Biasa cing ngamah 3 dream lantas ngamah dengan piring tekoli penjara mato jak bungut jika hidup lian kento jegerang metrik mungkin ian cikala masuk di UGD unit gawat darurat ian masuk UGD bin berat apa buin cing lara mau kuper kurang pergaulan senten kijau masuk rumah sakit ngali selbe ke WC mencelap pedalam sayang angkih nih dong awak-awak nggak mau angkih itu mahal pesan aja nih cang saya ngoren ci aman ci timpale beleh engal rago memaafkan ian rago masuk beleh cepatlah minta maaf sebab rago hidup nih makejang nih nama kejang kalajak mati jadi mati yang timpale hidup kedidian masih singidang. Marilah kita hidup rukun bersama, damai dalam perbedaan. Do perbedaan itu begarango.
Perbedaan inilah memunculkan kehinaan. Yang di taman ada bunga ojek putih dua, nonyong jelek masih. Jin putih kangin, kuning kau, barak lot, pelung kajo, pancawarno tengah. Perbedaan itu memunculkan keindahan. Ngerti Ci? Tapuan? Yes, saya ngerti. Betlong meter kidati jangan pocol, jangan ngomong saya ngerti Ci. Mungkin ada apa? Oh jadi gini. Asal ada bojok barak ada cepet engalin awak bang apa-apa. 1, 2, 3 lari gerak. Lari sekenceng-kencengnya, mengkap setekis-tekisnya. Jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, selamatkan diri masing-masing. Yang pidan merdeka gumi maro cibangun penali mau merdeka Petran. Jangan dulu nih kan meciman PC. Mangkana apa yang mangkana sendiri?